Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today Lekker Stylist. Of course here ka ringo link na Xigaza Mondays. Leswi a xi ri kona of course a royal time. Ku na reason yo why ndiwa video leyi vele. Yeah, first of all, I set up a shop. I grand. The place was very beautiful as you can see kwalano. Mara however, siku vi vona se ku cancel ti-gig to ku hambana. Many events were cancelled. So hey, we know must the tisa I should show ku leswi va Lekker Stylist to kombela ku avere ku cancel ka gig. Ku ndleka yini manjeni ku hey, many event organizers ava ri ku chaveni ka mpfula and the invalid reason yaleyo ku mpfula ma swi tiva na n'wina ku ya onha ti-events. However, swi kombela ku Lekker Stylist continue a teka risk. He took the risk. Ngihamba kha swona ku tin'wana ti-event organizers vele ku canceleni hi timhaka ta mpfula, okay? So okay, langutisa hi vo ma between 8 to 10 kwalaho ku Facebook ya borha a yi tsali nkarhi wa straight hey. Se a swi tikomba kwalano hey no ku sa ku na problem nyana because hambi swo ku na timpfula. So a swi ri ku disturbeni vanhu va swi komba va ngeza va fika swona unless if va hansi ka building or something as you can see kwalano. So hey, so I choose and sho ku na ho lekerisa va chuwachuwanyana ku hey se ku ndleka yini na ku ndleka yini kwala ka event manjeni hikuva vanhu sa swi komba va nga ri ku fikeni swona based on this clip ma yi kumela mhaka leyi ende fike hi tlhe hi swi twisisa ku a ku ri event leyi a yi hakeleriwa ma yi kumela mhaka leyi a ku ngheniwa hi mali ka that event. However loko se hi ya fast forward between around 11 to 1 a.m. the following day somewhere between them, so hi vone se swi komba se mpfula a yi yimile as you can see kwalano. A ku ri busy a ku tele guys as you can see hali i success se video leyi se endliwini la because a ku na risk yikulukumba swinene hi timhaka ta mpfula hi yona reason yo va yi ta endliwa video leyi ku hey mi sorry i riskini swinene la i riskini swinene ende swi pfumerini himpela nkarhi wun'wana ni nga riska swi pfumela or swi feyila mara ku hi side ra vo Lekker Stylist na Xigaza Mondays va riskini swi tlhe swi pfumela because as you can see a ku tele guys packed. Ku ya na hi weather condition a ni fiki hi tlhe hi langutisa na yona ku ya hi weather condition leyi a ku tele ku hundza mpimo ku hi weather vanhu va tlhe va swi kota ku yela hikuva mpfula a yi ri kona Giyani guys I can confirm that a yi nini swinene mara crowd leyi a va humini vanhu hi yona whole point of course ya this video. So hi nga vula tani ku congratulations to Lekker Stylist first of all of course na lava nga supporta even Xigaza Mondays as a brand of course hi yona brand ya yena va tirheni swinene ma yi kumela mhaka leyiwa so hayi hi leswo.